ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Uba Tito Starwell Khan, uba day UMDC jong Kasora constituency, but uba Longru hakajo Poru Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council, ula pensyai baka nongrim jong United Democratic Party Sora Circle, kan Yangs Kembej halor ka nongrim ban penyo district ya Sora Civil Subdivision, ka balongru kat kum gajing angnut bala proid dak lepa da Presiden barim jong ka UDP ubala klatno Dr. Don Kupar Roy na dus nem arajar khat pra hakajing ya keren bat kilat pathai khubor ba titos ulo ongru banakal yang jong u kuntubru ya UMLA ba menta jong ka Shela constituency uba balajit senrem baru MDC jong ka Shela constituency uba tenwel dekhar ki yang baj halor ka nongrem ban bot din thachi thai ne ka benta ban punur long ya ka ne ka jing thumu ka diman jong hi ka long kata ba ngikwa ban upgrade ya ke Sora Civil Subdivision Jaga District. Kata kalong very simple, ke stan ke jungi na duk pastangi kalong katahi, ke bengi keren na kaliang jungi kumno ikman, kaliang ke jonga kum MDC, ke Sora kaliang jong balajit, MLA jong ke Shela ba Kenyual Dekhar MDC jong ke Shela, barak lanjut ngidan ke juga jingmut ba kum ba u Presiden jungi bala klatno Dr. Don Kupar Roy ila kerennya kan ni haus nam arja kat pra baka diman ke jong i kalong baik ke jing dawa ke jong i kalong baik ban upgrade ya ke Sora Civil Subdivision Jaga District ngingi yang baik ya kata dan ngim dan genono ke jing persya ngila ban kersian ban ni kata ke jing dawa ka syong ka sorka ka syong ke jing pahu pisah jang ke sorka ke jing don lenti jong ke sorka lada kadon sakawi ke district hapo lai lengkot kadang sekali ke distrik Sora ru kabiang baik ngilai nang kemen kan nang bun ke distrik lagi kadang ke jimentu aja empat ba tela ada ka penuslap subdivision berokawai bat kat tu kan ni ki benta jong ka khat asnong lai kro blok ke so begini distrik tu kam dan sing fair but let's see siteng lagi lani lai pawa pada lagi benta jong ka khat asnong lai kro blok ke so bat ke Sora ketar kam dan sing fair ngiyo art lagi distrik kanang mahasibun teka syong sorkar dan mereka ke ba ngingi ong ba ka Sora Civil Subdivision pat kan penduna ya ka jinglut ya ka sorkar namar ngitip ka ke ba pau sabar kalau maka sorkar ka duna pisa ka stan jungi ho arja kat fra ba ngimyo ka distrik ha ka tu ka poru kalong ba ka sorkar ka ong apspor ya Dr. Dan ba dang duna pisa kata de ka jing ong ki klam ong ha ka tu ka por ba kambiang ke caka, kambiang kalan, kambiang ke alignment, kambiang geographically, kamu ongom ta, ki ong ba duna pisa, tingingi yang halos tekan orang, ban penduna ya ke jinglut put juga sorkan, ni ong upgrade be ya ke Sora Subdivision, Jaga District namar hang thi ngilak hamdan kat tu kat ni ki infrastructure, lihat sila ada invest kat tu kat ni kan biang, dia sakawai bangakwa mungkin sayang di rukalong ba. Kajing temu jongi bang ibu ya ke headquarter kadai Sora dan giba sentuh bakalaban ong ba ke headquarter kan lo be tik tang highway sinong kumbalong menta ke subdivision let's say kalong tang hasat open dan re dalawan pak ke district ngi spread kala bandan ke office halai long kala bandan hamau mithiet kala bandan hakli sinong kala bandan hamarai pakum ta ter ke kamu ke district ke spread ke hi kumbalong ha penusla pidalai ke office temai ke jai nak tu po penusla kadang sakumba sandru kilometer ke office jang subdivision mentah gidang sana hilai hapo mokorwat la khat asne mentah la upgrade ya ke mokorwat subdivision sa district rate mentah ki pat yo wat ke building tu baga building mentah ke poi seru jan jakarem tikum kita ternyata kadang ngimdai banong sutu bakla ba banong ba ka district headquarter han long betik tang hai tui jakai badan beta ni ong ka Sora area ka bamut hang nu la ban bu we go office samong jrong la ban bu apo ding po ba kom ta